basi bono nainde nechinga kichingia omwancho moligereria nkoira libagalia bene na gukwaligani asegetaseni kyao kya Amazing Voice of Victory litkolia lero ni litkolia mogoko una natikire gogote bikuru litkolia igoro una kwarorire poste konya gutarabu litkolia lero nigo tole no mogeni ase studio nigo turachikonyara ko bantu bosanganere amange kurwase chigosori igo una botambe ni gongo gotebinga igaiga no chigosori chikoyekerwa no chikorosigwa no chikobe kukeregento no chikobe kwesukali chabe kwechumbi chabe kukeregento kwa mago chiegwa abande nigo bagobatisha lakini Amazing Voice of Victory no tokoyeka ebintu byai una botambe Captain Morgan Sagini nonde gaiga se studio nonde no mogeni one gaiga unoroche asokoboko kwane gwokobe nonde na mogeni karibu Mr. Studio. Asante sana. Ndio moligereria muteya malietago tutaracha ko murubiri. Asante sana Mr. Morgan. Karibu. Sama lieta ne manya kandanga fonefa simamisha kuwa umumanyi wechiko soli nendo anjete ngoyo sana. Asewo kalibu asegetaseni geito tonya yako batokwerera chingo yechi tomanya itomanye tena konyo tutamanyiti tonya tokonya manyarero. Karibu. Asante sana. Tutaragenda Mr. Mwambi. Andake Mwambi nsemo kyakorwa Ingurwe nsema ya Borabu Nyamila County kinyoro cyane gego kuraitiko abantu bonse baraiti wali mondigerereti abakwani limbo yamore nincho yiga fonefas lakini yasenga bamayetenga boy chakwa nero yoiga grâce que station ya Voice of Victory. Yes nero boy inkaga lingora akale ngoyo ngora ranyi cyasira munyi akane ndira nyitika munyi cyasande sana ngochi yasa number 5 yes igone center back kwa ndege tiki amanga aibodi cha kwa junior abakwa eleso andake club kya ukeli sabugali nkereke yako kwa SPA Minating Social Players Association nende manya aba ligeri baitonga club ekena kya produce tyo mochesa cyo kunga Evans Nyariki which yaserete wanichinga kechime timu ya Lambe Stars umaika tenga dunga ende kaje ka produce mochesa cyo kunga Omar Tembo yaserete club ya Ulinzi Stars yes iko club kya Social Players Association ne club kya Rosiri abakosori iko ne club kya Chirenguma totebe ne club ya Chirenguma to kola che nsema ya Borabu esise onye to kwa SPA ni orali iko mugochesa division 2 county bone iga bachesa chimba mbatomise tia kabana bachire chisukuru itoja twachesa most mono tournament yes okay. Thank you bana omwancho moligereri buna koigule no tolega igana chakwa gwikagali chinsemo chiamanga igakorangire bunga boy igo no tole nere gaiga ilinde lyo tochikonyara ko bantu ko egera yara mange igo omwancho mo tegereri boy go moligereria na kwaliganire asomorobelio na bakogendera gotwakira esimi buna togendera teno morobelio itoiga enamba ya studio gere 0736878765 ose ya Safaricom gere 0740788608 inare nambura nyale gotwakira bochagaiga elinde lyo to nyale ko bantu gosanga naye basi bano yo minto chakwa totali gosali nsende yonsi ni gontagete to chake aso koligereria egetige itokia Usi Stadium ekeiga kere mate kaiga badewe egeti ekeiga nigo yatebe tubuna ngechikunyara koba ngekorosigwa buna tokoirane second leg yacha kire na indere katikati ege timu yanke timu ya Shabana echikunyara koba gegugetumeka wekera bono egageti ekio progress te yon buna ndatebe nchebuna nche captain tindara progress yendoro inkige kogera yoru chebuna chakwa asenje kuligeri getiki yaito kya Kusi Stadium ekele getiki anga kya Shabana egakogara ya mafans ya manga Shabana yanyora tat support Shabana yegotaka asenje kango kuligeri ekero bageteneti bagatanga bagakora innovation paka bonega kwano umane kene gika sainoro ngole nginga ministry ya emicheso kulase county yetu ya Kisii neto fereti neto iranete magega yakogara to amanyatenga secondary kibune gochaka etimu yetu ya Shabana no ewakira umupira kabisa egi akabekera gokerigeri getie keiga ibagetagorete pi lakini bonega no umugondo ororo bune mbule go umugondo buna bonega no mugondo kubuzura wali okogesa abange na ichire daracha lakini tigante benga no bokurumi
tiante benga no bukurumi bakogera egitigi to getende kere buna kereiga na siasa enyinge ebujukanite kati auga kabere tigi to gyatenende bakabone yebona egitigi rie bagwika bata abanga negia community andake community era chamoiga etebenga bone serikali mwatuferi tigatosoe tokerosi umaitenga kinere aba tiotereri bashabana batebete buna itutete kwanda gari tokerosi igetiekyo timanye tingi kiabeta ndake akarongoligereri gokwano umane getikete nga kiabwate amagosa mangi yare kogero getaguru drainage yoka yare korosigu nechikwende chiagetika cyo splash amache case closed lakini akaba mwete ko getagura gyonzi community na nebwate chinguru cyo gosoimbe lakini nainde ko maite nga community na bogosoime na mogosoikomi oyo monero abwatu abe responsible kila segete yakora ye baratenga na kinogo chochia lakini aso umane getigito nge twake misiri getigianga lero bone tukale gwakire getige kale koro kungara irodinga mate mono ndebi toiso gwaka na Gor Mahia ngaito kwenda gutenena ali bono ali sobo ali barato ite igo bone getigito nge twakire benefit nona no gende sigi kubwate family ya kurumaega ekoranga tata yono toende mutu nero tangaine na boko nyore support lakini bana to roje batu rusetia batu lira tambe gitigito gitago gete weso kuri bitine binge bire gusi bana ko tema korosi gitinyo neke moigana na kiti akebe interim tora arosi kebe interim eketokanyete kebere lakini bono roche bitigire etingire nyantura ko muinoga kina kinate goteba egetikia bana kwenda bakerosi asininiga bana osi metalo drainage egetikia shabana yake umupira ororo aba gusoma mitatu agenda ari twanye stiotereri kabisa yanyarugo igetikerigia nyantura ko na ruchenga na mabati agitete imetima nyiti gosekenda nkegenderete asenge nchukarona igetorre na tebeti kunga iga togo so beyond display beyond iga ita ekuna kia magosto bwa tausi obo maene ekina kia bagusito ja twafili egetikeri mwake gitire na mabati ingi mogo korai mutaite tumanye kikege mogo korai mutatageti mumanye tumanye kigendrete imi kiti munechi nyingi kitagete umupira dige nyona abaisika baitu bagusi twatwara Shabana Queens ngai bago chigechesa injena amate ngaki gusiki go taguru nyantura gongero kegendra go support ekige korosi ekige go koru tuyane ke torosi kabisa lakini bona iga bionsi ntoma itikiga kigendero tororo bona bototige ngabona tiato genda wichi mata alende tonya kobero anda ko ise koligereri yene nchere ya muyu kuyerie talanta agaiga gusi gose no ngakiuroje talanta ya gusi nekine onya no ni biti byo ko gosoli mupira mbio ukwana umaine talent ya gusingo sirere Nage konyora abana baita abange bakone kitano bachikuriye talent. Akini asigusiga ya asirire. Usi talanta te. Ingiye gosirira. Ebitie binge mbiyo. Nchagira munege tingere gyasa ita aliye koro kumanga. Manga rugoro aliye skimu. Egeti kyarenge getie kiyabuna na kindi geti kyagotwanyo ne bitivine. Wona iganyo na stogote nera ini abantu bayirire. Esuguta. Abantu bayirire stadium nere karosi kunyamira ne akaganeri amanga tigeri amanga nere asa itorugoro manga ya rugoro egeti ekenene kyarenge kuru empare kare mu amara bakare twakomuru geti egeti konyo twagakira umupira bonega etachire iniga chisukuru cyagashiroro nechi nechi sukuru cya private tari sukuru cya serikali ayo gome yakobori ngoyo ro kwagache sukuru gai uyo kugorobore mubere serikali abaitwa ochesaronga iba chikuwake wale kwa mekule konya talent yetu cheri na gusibone yanto tubo talent ya maminyoko ndolo ko support nchiyo konya bana baitwa maita maminyoko baye bago to kwa support twara meli morambi yako minyoka twacha utwa mwakira chingobi kurunsa igo yo gochikoli place meli moraga tayo ochire meli moraga kurworo gusina baya wana gusia ile igo buna baba ene motako barueta Harambee Stars na boye bona kurwa gutoka sinyuntu bwa legend kurwa ene motako legend ya gusinto teyo yes bono turatikana bona mangana yebiti bono ntagete toso ase timu yete timu yanka timu ya Shabana litukoli goro baje yago soletia go soli rengia sana babwate timu ya Posta Rangers twanyore to bugwe chigolisa to aselige na liesagero na ende nkagerete nga obuna bobo bwa kabere ase kocha Pamzo na kiura kwanere omokocha Pamzo
okwanere na Shabana at large. Kwanza congratulations as a team ya Shabana. Yenga tore bobe. Isukari mote yenga tore bobe. Congratulations the Grammar Boys mbato yetobo bwingenjo. Lakini ntorale sana. Ntorale tuiso koligereri Shabana ntorale. Point 21. Yani point 21 eti mutokubati na 25. Eyule Muloni Youth. Game ya Monedro. Game ya Monedro. Tuiso koligereri team ya Shabana. Eka twachakete league twachakete bya sana eka nyolte twatirete na Mulangasir kabisa na Muloni na Moroni Youth tukachaka bya sana lakini tukika segete tukatereria Shabana twabeke goli tukika segete iga 90 plus Shabana twaitiru nje kuligere mina ngorora Shabana ime ya Shabana nyumba ya Shabana ime tetutie kuri isika isuko kega mashabiki ndo nyete support kabisa wone nyumba imenwe koi abakongu nyumba bole ugaterense ngo no boyete ekarongolike rimba inyumba ime ngoma jikora ngomuntu naro yomo gose babere batatu bako influence squad ya Shabana bako tabanga onya tali oyo bamso apana Castello na inde isokuligeri in Africa Africa ntobwate ntokoja sometimes twatenga ichi match fix kabisa Shabana yarenge buyeka yango support gune community amashabiki kabisa tukaje tokalenta umufadhili uyole betting site kabisa machikoligeri anena bora nyolenga njane toja twachesa muino twata wanga kuni after mwana muino mwana tochokya machibo tekane bintu tochokya machibo negento gya kabere abachesa che molali ngo batore una intwe management ye team into mafans ngo batore lakini ime una kitore ngo batore na maruburubu ranji negwesenga kirenga aba okoro training agwo mosi neritoke manchester hiyo akorwe koma kanyange yanene yanyango muntu enabwate engota nga psychological torture kabisa ime yanga nachi asabuya kingo ikalia ende gambo asenade gambwate site ego ngonya ego support kingo tayendo unga weka muinoro retokale bijiro lakini yanene mono tuiso ko Shabana yaito Pamzombi yale. Ande pamsoka itinga kitomo ganeti mono. Bona gana lichinga kitomo taete. Lakini bona iga. Tutaite pamso bona itomo ganiri mono. Ntotaite kwenda kuchinze. Ntotaite kuira na NSL ya. Bona omuntu Shabana tiatotigare igoro to ana mafani ya Shabana, Gor Mahia, FC Leopards na rama kanete. Kabisa. Ene team ya community. Shabana team ya community. Tigaira na mashinani erusitare ndio. Etika na mangana yokolihi player ila na mashinani erusi players yororo na barabu baba nache kabisa yakora mate player yokorusi mashinani temanyikaniti gokorenta ku FC na manyikaniti gokomenta ku kwende kiburi yaso and fan mate players mbabate kiburi lakini yona to mwana ulio ndona to mwana ku school nalio omolenda bino mwana oyo kwerende mwana oyo Shabana wito gwaka Ezekiel ndiyo mwana oli ora ndabona bale batatu mikira Shabana atoka ndego na nche na kingo kumu Ezekiel Roma etamanyekanete kero tuachiete ase under 18 naliye talent ya beta proved igona umwana ore gusi ingusi yale lakini under 18 amanya tebinga under 18 yamumanyire Shabana totaramu igona to bata scouting ya Shabana and kina kingo cha nasi nyunga scouting ya Shabana nga ya okoranga Shabana scouting ne vere okoranga scouting ya Shabana ya kuligereria genda Nairobi ene ndabamo ku abantu abanene amarieta yeba nga marieta taiyo chinga kicha marieta nchiro enga kinere na roche club kia England Chelsea wankogora marieta tigana Chelsea yoka baka Manchester amarieta elieta yani asenge nchakoro kuvalikao kwa mondetere goche asenge nchakoro ku Ibrahimovic mondetere kwebanga chinga kichia yes uise kuligereria timu yeto ya Shabana by the way fixture chiaye enchira chibanga ine next year tobwate Moroni Youth totwale Kakamega Sofapaka Gor Mahia Taranta timanye tinga nkaitora arusi obo buyase timu ichi ekero kuligereria fixture asa inje egente ketani ko avoid relegation intogenda nsale NSL ntobwate Muloni ne tokubwati kabisa
Tukatwara Sofapaka nero nwe Moroni na Atalanta. Ase njo korigere kwane. Twara kubwata Moroni tonyite. Sofapaka tonyite. Na Atalanta tonyite. Ega bweri yetu twanyere dusi. Kabisa. Twabwata toitire Sofapaka twanyere dusi chipointi sato. Atalanta twanyere dusi chipointi sato. Moroni twanyere dusi chipointi sato. Chabe chipointi kianda. Chipointi kianda yo chimenda itorigore ya Moroni. Itorigore ya Moroni. Na Atalanta. Kurwawe etimu na Kakamega Homeboys tonyerigerie draw. Gor Mahia na vera. Gor Mahia ere keskia ineke nao. Eginega kongu. Eginega supreme. Eginega kongu. Egitatara kebeke nsemo. Etimu na Muranga Siri. Muranga Siri nyora katoko chese na seri. Nonyo tena kitu anyakorerete. Yini tutu angonya ko. Nonyo kitu anyakorerete. Akiri bona iga Muranga Siri. Yani yaroka ne kobe kongo tobwa. Ere goro yeto nainde. Atambe. Ari goro yita atambe. Ngito tayana ne ribo bingo bolo to bwata asere ne tonye kole. Tonyo ale point 12. Choka. Koko mera ti driver chachi point 14. Twarule nsali. Twatikaire Premier League. To manya kwebanga bija. Onye batayeta bara ngenyo ne community engema to batabichi timu nchire mashinani to ba players baje trials batike trials ye yoko rangeria abantu baje scouting nsali mashinani barusi abantu bale ta Shabana yetu ko bono Shabana yitege nteke netora batebi scouting yabo nerense yagule baligereri na kibao kora scouting izeita bagenda mashinani Ose toke andra ko kole bintu bita hiyo. Oste mokichi placard. Toje na chi stadium. Mafani ndio tunaumia. Tawata ngabona si kire. Mafani ndio tunaumia. Tumeumia. Umeto kwa kubwatige mkura kwenda Machako sikwenda Mombasa. Naenda kuitoko ina na. Kwenda. Egentaka kwa musana. Yes. Etimu yeto ya Shabana. Midfield ya bose kwenye ligere libia. Ngoli okonyera. Okwana mtu atwalete gapu enene midfield ekro maestro alweto maestro mwenyene kararu weto kurwerio inje ngona natubate ni consistent media ito yani teyo ntoranyora muntu kobeka bikoro to biae ate negati ari na maestro amwenyene ari gutenene lakini yeso kurigere eko jeto bamso ekengo murigereri ngo temari kutaka ufeel lakini onyo ataranyora ba lakini na deveringa okorora nga ime ya Shabana nyomba ya Shabana umuntu na ororo otataite ko sogo je siko tomanye nebona lakini bone gocha ko soki mukeba katonyikere umaete mashabiki tunaumia kabisa as a community tunaumia sana yani enyombe ngakibonto okora tonye sambe elinde tomanye nkikirimi osikuligererio umuntu buna umplayer buna taxi na boko molenta omodipro yago chesera mid ya context mna njeka na umanyite mid na bago chesera kabisa lakini bona kwanyoranga tutaite komobeka number 9 komba we number 9 no atakira kama nabe bigerio mwana plan ni mijira super lakini hapo iko guliba kalimo limo na ndo bya Brian akwa gulibaga overform lili atakire na roli ole lakini bona kwama kwenda next to next no chorore bona takobo no ne sub taiyo na batabo bona kwama nyakwebori Brian yochire okobeke ile goli okokwa media okubwatire na gwatagete next ingete ko mwere game achiese ingete ko mwere game achiese yani na ratu ale consistency each game ne injembe Shabana ngoko bekera taxi ngobekere mijira ngobeke na Lloyd okole ngokolere you mid yani ngokolere igo Lloyd mubeke mune striker ngokolere kulwagu tororenga naki egiteke ngebe lakini mo tajite ko kora igo ai nyoy Moroni na bera toite Moroni yo made ya toite 1-0 na inde igo na inde Raila Odinga twali ali atoite teka gono se toja kwanda Nairobi bano osensobo bana ba tolenta Nairobi osibataine nyonye na kusimama bato golero ntoko manyuma chakwa by the way karongora aligereri chirigi chitimu chinde buna koru chinsemo chia Western by the way timanya tinga Western ye bago vari umupira guseninki gako gara ise kulige nonye ne stadium eri ya Bukungu stadium eri go yeleteke kege kasana kwaera uligereri bono chitimu mashinani uko ko igunga chi tournament inchirororo andake inkikere chinsemo chia Western geta yogusi ise kulige Western
ndongere kia beta kisi county ga Eldoret etete nyari bari chache constituency ekero mheshimiwa Saidi Chanda abegete tournament etimu eka bwana 3 ilikuwa 3 million wese kulige 3 ama 2 ya ilikuwa around 2 there ekana rigerite tournament eri inanye bwate tikurwo muchakano baka buna yerete ngarigereri ngarigerie ndo tokuruka nga okorosie tournament eri bakere ya fereti buna yarosati ya fereti ene ngarongo bokumi bokabo bongororo ase tournament eyo gwenda western kiyo basi marara kubekera tournament ya 3 million egente getangani ego tabakachi advertisement ya attract yangusa okonora ege kombe ke gutangazo chi station chi radio chi TV yangusa abantu na kwama konya abantu banentira aliko ege kombe ke gukebanga n'abantu ba FKF kwanya n'abantu ba KBN no bale abantu bamanya qualified referees kabisa qualified abantu bakwa touchline kwama konya tournament ya beire ni value tournament ya rukirwa tournament obwansu boli kwama yakonyora igali chitimu no chire chigo poch scouting no erali wane ga western to bwa delegate Kakamega Boys etimu eri bunye gopinga egotiro ya ile ya manyira kwa FC Leopard diri bagali kongu ku western ko yani bono buna FC ya kana wiri wone ganga Kakamega last season nyona kija ngokora chabo gol kabisa teriko chitegera yani kwa makonye support nire abantu ngabale bakwanda chi politician chiri chacha ne support yere sure bago support kwa makonyanga nyone player chiri egento bakonete wemeza ngororoka na keri kwa ngende kya nentwe meza anyone player waisane kana kero koko genda geti no ma etengana ki egento ngerekero so mubuko akini bona ina na gusisa ito yana gusi gusi ya ito insali na seli ngokuye gochi ngokwere umata bona yato bata gusina Shabana kabisa na chimanya kanite na chibere wetani yagu ndobwa akini genda western bona iga chiti muchiro kadhalika etimu bona iga kubata Kakamega yanyikiri mawe kwanyora bali batanga mawe chiprivate cha rusi timu ya Sofapaka yaronga yaru tetali yewe chisemeje no chiru to kabisa no chiru Shabana no genda kali bank sharks oyo ndio monyene kali bank sino mu president ya AFK mundo ke oyo Samnyamwea yani Niki Mwendo Niki no mukamba lakini genda kali bank ria ndo acha somo gendo buna ke bank nego tangana ki management ye team ne okoro si tournament enjero kunyebeka mata salot na kiego chikoge obwanzu bwege na kikere to omaidaba western iba award team from 1 to last to wacha gusito award ni 3 kwa manya kweboliga number 1 eri award number 2 eri award number 4 yakwa kwa manya kweboli rende nyonya igwalde kapungora 1 mpaka 4 na kingige karege yani 1 echichinde gentora yagundire ko igetegetio agwo mupira uniform igo amangana yuali lakini bali bakwewa okwawe gento gesini with something aga bakwenda ne gento talo talinge yune no mupira hakuna style ki yani ne added advantage nende bali ba nara chete western kurafuatilie ya tournament ya Clovers Marara moko we uniform buna mweliki kile timu we uniform buna kweliki uni kwa hiyo kwa uniform ne mipira okuno kweliki toraso ageti uniform ne mipira ne timu chinde bakwanya chero chi cons chi practice kabisa kogoja gusi ndori kwa ikora ikageti obu yabwa ewone bote bwamanya kobanga tournament ekitochi kunyaka uniform gwa nero geti ne yomo erina etu erikiro sengiro Basmarara kabisa kwa makonya intubono kwa nyora tournament ni ya example ni mheshimiwa Shanda lakini ngwa negeti ni uniform yo mheshimiwa munga wose na watali yo mheshimiwa ya mani mogota banirige bitisa ade balire tobeke igo kwa wana kwa makonya ngaki oboko nguno oboko chakirawo igo bono sponsorship obokurumi gusimono na obo na botaterie umuntu yo kobeke tournament yo mai yani omurayera sengencharo umuraya tete go support ye talent erocha ne nende bali western boka banyene oiso kurigereri abantu bali bakobeke tournament eri ukolenta bali scouts babo ba scout players bali koma konyora
barusi after tournament barangerigu konya bana bakulitwa usichize chisiko kabisa bairu Australia bairu Scotland bairu Spain bairu USA intuga yatoge chaka no atoge kolero no alibuna yara iga case cross ri tokanya December bali tournament igero after tournament yani ibakurwanira kugura kuru FKF ekwendi okubeke tournament kabisa lakini into December to December ai yes bono mwancho muligereri buno gendete kutubwatiko nigo togendete kunya gusanga no yo minto cha kuagaiga igoro yechi gosoli na bagosoli buno igwete to kunya koerera ayagerire talent to korugusie koira nanse asande talent yagenda igoro ubokurumi bwabero bonge gusi bantu mutalenge gwancha paka talent yo muntu ngyo gokurumira tata ubu ino muntu bwate talent yaye tigo muntu exploit talent yaye nabagotonyora se chinamba chesi 0736878765 oze 0740788608 elinde eliyotogenda kunya gusanga naye tutaragenda so mutimo koyo minto chakua naga niturakwanira eligi bono teli eligi etimu yeito yense Harambee Stars ekocha yeito Engine Ferrat na kiora kwanire enchera akorangeli nonyenege koski ae enchera kubanga chigame chiae ngwarabwa ngoiga twagenda Zimbabwe togaka Malawi togaka Zimbabwe na kiora kwanire igoro yomo kocho yo Ferrat mbuyare nyote kan Ferrat achete arangetu buna ekocha ya Kenya na abantu bamukristo sana ngatanya kubwa ngwakirechige mwatanya kubwa na maana lakini odisa proof ya bangi bono yugachiazire chigame around 15 ya Kenya obwire no 6 odroire ngotebanga Ferrat ngotemari koto tournament ye kubwa tournament ye mata abantu arochengani gendegeke yani ngane chinsenye it was not easy kile tournament ye ntu yato sugeti ntunto sugeti FIFA ranking yato le 111 kabisa yato le ndetenze yake yato le ndetenze village njao chole timu yae na mwanja sana talibu na moko motebi nera bunateba orige no chakre ko attract nyonye na aba Kenya bari bachite bakabasi bakatoa citizenship isiko ochake ko attract gochake kabisa gocha Kenya kwanya ngabacha umungusuko to chakre gocha Kenya nga Kenya nare atake utambulika kabisa ende nje ngotana kiti gatomweri baga akole gasi yae tutie kunya kumubete biara tomwe akole gasi umoto mo mayeto senero Fabision ondete yo manyete na bana bene Fabisio chira na inde acha gotoko na maene mwete no nye chi tactics ya gutumika gali yani no njire build up yo mupiro bwo Kenya lero koba at least no nango twaroro mu musobo kuligerere mweteli rikaro mupira ni go karura se goalkeeper motu lero mupira ngo bole build up kurumanya mupira uska go chimutu oligere bune game yeto akete final tournament ye Malawi oligere nja to achagete to scored one first yes but oligere nja to alego build immediate okanya go fight bono tokanya go fight elia kangomo emoraringa kumbe Harambee Stars we can fight umeanza kunya watu wanali Harambee unapigwa moja inaisha kabisa kwa kuya kabele lakini hivi murabale bakoroka ki bado tuwato uwezo ne captain yeito engineer ulitani monto ko siasa na kiago yako kuna ni engineer any striker oro kiringa umeanza kunya watu wanali era ya Oriech congratulations na tokonyete Mariga Wanyama lakini bona iga nengo teba ngurunga otoire kakombe otoire tournament at least otoire cup ye monga tora teba na ki one cup kabisa Kenya na to winner trophy igo bona tetomwe support to engineer Ferrari support so that atoira stotagete oizo ko nyoni njira ako chusi okosikia konyo to analenga it's Gor Mahia FC Leopards kabisa Gor Mahia FC Leopards lakini aroche ngote mara ko rotate timu Jones ya KPL na ko rusiko ngole ntari na inde ngo ndale bono nji ya Kongo kipaka uchire paka mashinani uchire ko rusi players yororo bono muntu ngito mwele siko ya to mweli baga federation ya Kenya mweli baga akole gasi kabisa Kenya mtutakire go chugosti 2027 Africa Cup of Nation. Kulingana naye kuna uwezo totally ndeti nguru tole to be honest totally ndeti nguru tole
Tanzania etikale Tanzania na Uganda. Na Uganda. Kenya ndo twali gani abagani bara. Bacha barara. Bagenda because into serious. One guy every TV got to water to everything chengo te bakira igeisani standard igera host Afcon. Kasarani. Na kina ndaka gendrete. Nyayo ngerare. Ngerara osu. Nyayo ne crusade bono gage konya host. Oroche bagateba Eldoret. Tinara kende ke okoro keresias. Kende yoko ngorra. Leo yonde minister ya ito ya ani cabinet secretary ya mangane michezo ababu na mbiyo kunya gutara. Lakini ndiko nanyotokea saino. Na rekoba inche kwerende. Ege tie na ngura aligiriyo fans inga ba utoka bangi. Ina reko nenda Bukungu Stadium Ngeros. Ingicha na Kisumu Orosi. Nyanza. Ndo siekam. Because ekano kuiru mupira Rift Valley ngotonga inole. Ki Rift Valley nama minyako to manyete kabisa. Lakini okero kuiru mupira au atunga inile. Kibeti abanende na rais. Umwana oli Kibeti. Na rais lakini bado hajafika. Bado fans ntoranyo fans. Bara chiko support yo. Bada konente kwende libanyerente Kisumu. Osinyo no mabe. Baire Bukungu bategana na Nairobi. Yani yo mupiro yo ngocha kwa otwara mafans ya manga. Nyonye chigava ne chiga banga ta nyonye Kisuyo mabe Gladys wanga ko temare nkorosi stadium mwedi. Ebe to standard. Bako genda Western ntometa ba abantu ba Western banjita mangani emichezo. Ategana Kasarani kabisa. Lakini bono oizo kurigiri ebiti bachorete Nyayo kio Kasarani na Eldoret. Eldoret ke kungerare. Mba rosi na ndekia training ba ngoro ka Atalanta Complex. Lakini mbuyere. Lakini yabantu menge ghost. Talanta keli by the way eba ketebete ne kia training kwa watu wengi kucheza kabisa. Akini ndege ndokende. Kenya notoko wera. Bade kwa ekwende na KDF. A mandate ne contract. Within short time bialire. Lakini nkagete nga KDF na rekorosi ebiti ebyo ne linge kianya yo bono karo kikiengeru ne chikurusede mono enda no toko wera ebiti into bwata mama de mabwendo kora chikurusede tali ebiti mepira bacha kwatenga no bagotenga batenga bande ba ya manyansi ene mwana to chwa krumo piro na nyasaye ndo mwanje tento liko ndo kana nyasaye ndo mwanje lakini bona ali bagoto yeli anya batete serious ige to Afcon to na Tanzania na Uganda bana kola atike bintu binde toraro sebiti politics jibe kwa side nchibo hosted ya safety bikola kabisa kulwa uji kanisa chikanisa chitu wale biti byao bya crusade Nairobi biti mbakwa ndo Park ne binge onyoro wotete Nairobi to kwa ndo Park okolere crusade yo Europe ni abantu bacha bangi kabisa yebo yes bono mwancho muligereri ekero toko genda so muti muko omokeigo elinde tumago chikoira na toso case ko ya Kenya bono na kuganira ogenda kuligereri getaseni kyao kya Amazing Voice of Victory kwako Robin. Jesus, my Savior, how wonderful thy grace. You suffered all this years on the cross, all thy glory be for thee. Jesus, my Savior, how wonderful. Yes, my cross, all thy glory be for thee. How wonderful you are, my Redeemer. You died on the cross for me, so that I can be saved. How wonderful you are, my
save my soul. Jesus, my Redeemer, you left your throne in heaven. You left your glory in heaven for me. You came to save my soul. How wonderful you are, my Redeemer. You died on the cross for me, so that I can be saved. How wonderful you are, my Redeemer. You died on the cross for me, so that I can be saved. Brethren, my Redeemer is calling us today to surrender our burdens to Him, so that we rest in Him. Brethren, my Redeemer is calling us today to surrender our burdens to Him, so that we rest with Him. How wonderful you are, my Redeemer. You died on the cross for me, so that I can be saved. How wonderful you are, my Redeemer. You died on the cross for me, so that I can be
yes bono mwancho murigereri ekero twarura so mutimo ko yomoke na inde twiranire gocha nigo bado ngenderete gogotainga enamba yitu ya studio igere 0736878765 na 0740788608 na bogo twakirese imigocha gaiga elinde elio onyale gokwani omogeni yitu na inde onyale komenta kende ase alitwanyale ko bantu kogosoria nere ekero bone liga ntagete oyo minto chakua bono nkagetenga Kenya tumeexhaust kila kitu bono ntagete toratira ase chirigi cha maju torakwanira eligi ya La Liga yu ere ya Spain eligi yu ase bono iga na bonda atebenga Madrid ya chire nege kombe ose ayenga kyoroche kolingana no korra ko Madrid talitimu kwanda late kia tangande ya gotige nyone point yarachire squad yoke bwate ego gotenga dia serious nega kombe batagete grona ya jete buya grone ga chabuya lakini ikaikase geta okoranga experience ke kanyera ovale maboka bonge ekanya gotirumboka ekanya gotuno gotimu boliyo boke ya kuna Getafe bolibonere ngai no madajirona nagatimu ke bono Real Madrid ero ikira bono ya tebere gatumi opportunity eringa grona ukiteleza mimi naenda nikienda Barcelona inayumba lakini Real Madrid ero yachira ero bono ga ntobwati option nere kogana ne kombe kega na ende neta ya Champions League bado nekerigereti iyo bono Real ye timu ya Senje ngotebanga norigerie squad ya enjere go build squad ya bono iga no muruseri Modric gati ali mugakori na Cruz bado na watu kumani bado wabate kama Vinga wana bado na wabate Valverde iko bono Real Madrid ya Senje kombe kerigia Spanish etakerekeu inyawo kebeka ekonsate Champions League maita gwakwanira igoro ya Champions League na nyoirenga Madrid gwakwanira ebwate timu ya nyerusete last season Man City ekira features nero also kurigeri Man City bone iga na Man City ya last season togo chikombe ya last season igoro ya lenge igoro lakini yabone ga ne yumbete also kurigeri Man City yabone iga ne yumbete sana eyungo na debanga lit ko Real Madrid yego ja kwebanga boya nabera chenye minyo kibobe sana nabera kolere Madrid yani City ya mangana kali mai kogera also kurigeri Man City na bwate injury ya Walker na Walker na engine ya Mike Stones nere no roje tayo akanchi na hake mbaga hake na nyorete injury na bwate injury sana Arsenal ikogono cha akanchi batikane na Rabio Magali tindo cyo singamba cheba banyarote Vinicius Bellingham na Rodrigo abona bumete bagocha counter kwama kwenye muka kanalo Magali ogochesa mota ni 130 minutes ogonga Modric utalikosa hata muka goli miagere ngekire 30 ngapi 30 na anacheza bado agochesa 130 minutes Cruz na gati ali lakini ile combination ni nero lakini hata beringe timu ya Real Madrid toko banda late igoro muka Cancelo diga gonya gutakune ball game ya Iskali na bata machungwa ali Man City amasogeta igo Champions League ya bono iga enja senche na ipigia upato sana Madrid na wapigia sana na tukikuja kwa Barcelona wako mbali Barcelona wako mbali igo totebengo musimu Barcelona mikono mitupu itaenda tu ngwalo chego kwa baderengi achiete na Atletico Bilbao igo bono La Liga ya Chile Champions League ya bado toliko ba upata Champions League ntindi ko ba njengese nakago tange finali maybe Madrid baka finali asenje onya kwendete kumena between Inter Milan na bena Real igasa na ronga ikwanyetika Arsenal ino sabamu Real gatia omaithe Arsenal iso kuita Bayern Munich automatic kati ya City na Madrid nere kwa wana toloche diori ino saba Madrid akiesa kiuna Man City na ndu to saba tutikana Madrid inungo saba mura magweli inungo saba mura aina magweli mwe saba iwe gwate banga eligi ya La Liga ro asebono iga nechiete imenda banda ba ko tereri by the way karoto go ikase La Liga enti mukyo support
Ne Madrid. Okay, iga gokore to bwata no koboko. Njeno moto uriari. Iga to bwata no koboko. But then Real nero chikipa cha Jones winyone cha Chelsea. Kutwas Kepa. Lakini na umaete bonega. Real ni ngoma tenga Real. Ekipa ya third choice. Lakini bwana wale na rubade. Iko Kepa na ina tukuru injari. Na iranete. Game ya Man City na Kepa raso hivi. Na Katois uri injari. Baada ya injari. Alisabara gwira ne injari. Uri injari. Wow. Hii ni Madrid. Hiyo ni Real. Kezi baadaye. Yes, bono mwancho muligereri ngotebe bwango elige ya La Liga bunete na ine timu isano chintangani. Madrid point cha 50 na ibere na isano. Barcelona point cha 50 no mona isano ibere. Girona libagalia gatatu 50 no mona isano. Atletico ya 50 na isano isato. Atletico Club ebwate 50 na isano nemo. Nyere igora yeye kombe. Ero yeye ta kama yara ile. Ikobono timu zitabwate kombe Barcelona, Genoa, Atletico Madrid. Madrid ingesoma ta Atletico nere Champions League. Nerale. Nerale. Lakini round endo senga etimu koru La Liga cha temire sana gotene na si Champions League isa to jiro. Na yo cha kwenda final. Ene ya mune kwenda na. Koruga iga. Tao ne surprise ya holi tukolia Jumane karabakale komerana na City. Ibe kwana bionjo kanane. Ai. Metane terabo ni kirao. Tora ranga ni kau. Chakua mekataa. Hapo tena ikera. Basi ono chakua tikango rusi gawa seligi yo. Eligi nere koronga Bundesliga. Eligi by the way ndo chenga unbeaten nere ko match korokan. Tima dinga no roje ngendo bunek. Manya timu ekunga Bayer Leverkusen. Ya chile chigame 30. Etali ko kun. Pi ebwati drenye choka. Inyole timu ya Leverkusen ya kire Bayern. Timu tano wakabani acha kutomo play chiziko. Nero. Nere. Timu ya Leverkusen around chigame inye chietire egocha ne comeback. Comeback. Ya kire 3 kwanya na 3-2. Igoro yoka ya tena 1. Iko barabata ite game ya mayoka bakole ba kombe baya na ba concentrate euro no kole uma tempa te bali ende record na ndio sikuri ya kocha yabo Zabi tactics ya utumia ono monto gocha geti ne mipira 32 ball boy tabwati ko ruzi mu pressure kubeka kantu kariwe mbali ko tukuta time ne bane goalkeeper yabo bagwanisa cyo waste time umupira go chaka enele game after Bayern 12 years ya dominated ya maya kwenye timu ya kwenye Rusio yani naende ya Rusio no boso point na kima tabena aki era ya Bayern yeli na bengera ya Manchester je elete ekero Ferguson ya rueto yani ngwacha koigu kanalisha bikiria mani yuli wata era ya moya erete nko igubuya that is true era ya Bayern na benge ya Real ya Manchester United after Ferguson 2012 yeah, now you are transforming. Well, no, it will take us another 2 seasons to make a back as to arrange. Tenagi na bakonyo. Tenagi na bange timu ya Shabana. Na koira ni EPL to arrange Bundesliga. Na bange dinga ne coach what ideas lakini ime ideas aba tombaro bako motai korega. Sasa atia thrabu simia ya moga igato iwoyona kiago kwana Voice of Victoria leno. Voice of Victory. Amenda mitini. Yes sir. Tuwalenga se Leverkusen. And ya kire surprise. A surprise. Nene. Yani surprise. Yani surprise ya chite. Yani na benge surprise nene kare French League 1 akatimu kako nga Brest. Kaire. Kale na batu. Tu kale. Kakole nda yani bako kunga karu kuru. Cha Marseille, cha Nalile, cha Lille, cha Monaco katukutete kuruo. Lakini French eloma etenche ngoranga eligi eline yo a surprise. Yani Rennes ye ilete eligi from nowhere. Na Brest ga achire otamele sa kuru. Ba PSG tara kidogo chike musato ga achire. Bade igentokere ne bagukwana liri twalenga se La Liga. Nekenenga Mbappe
Ochire Madrid. Yani edibono ene chinsa chikanyire. Chinsa chikanyire. No gokwanwa. Abantu vede ase mafans ya Real Madrid. Alafu next season mo tena kyo kubwata account. Ngakiorose gekosi ekikera. Kebwata Vinicius. Lakini ekero kuligere ekosi yake. Bitu Rodrigo na Varane. Kogara chistachi yabuchiro. Egenda uchira, Mbappe uchire namba yae. Na Mbappe to kumubeka isikocha Rodrigo. Na makon. Iko bwana Rodrigo bakari anato kana tera chiese. Na asara agenda. Na ndeta gocha England. Ngendi agocha chige mubire inchari case closed. Buna Sancho noroche buna alenge mono pi. Bona era na mara atigale Italian usa accept agenda PSG. Oyo Rodrigo. Ai. Narwe korarwa. Yani bono bachenchani Mbappe karupi PSG. Rodrigo. Gocha na inche tikanduga nkonya. Osabe traitor. Aina na Atletico. Maybe it can happen. Again, the king ya penalty Arsenal. Omogosoli ogoro Robin van Persie. Oikabono iganta muanche kyo omogosoli. Ilikuwa 2011. Aru Arsenal. Ajamani yu. Acha koimokiaga kombe. Na ndeni ndotole namba 2 no se. Iga bete drought nyingi je kombe. Akanyora ngati gacha sa koimokia at least. Nera igunyone medo eri. No matenga Kenya ekina gikya murose titote na muragiro bono obwatire bosa. Utanacha we golden boot. Erongo egwale. Lakini Ken by the way. Turatebe ne kasi yabugate goseninki. Oma etaira te kasi ase Edgar Davis. Na by the omogosol nara nero tane okore kwere. Atabuate kombe. Akibona Kenya chiro, ochire da kero kyo. Makongumbura. Iko bono na inde bono barange Ken. Omota ya ekwanda ta. Ande baya ni osikuligereri nabera mon. Ken. Anda ko isikuligereri Bayern. Oba komwe borase Tuchel gose Bayern yenyene. Olfakan. Edelector. No bakongubole. Nero bugata kubange kosi. Bona inura Rift bona koroko. Otebetanga Manchester gere mochari. Ndebe bara boro to tukutobake to kurus bake nyomberi yonsipi. To agachenga. Iko bono mugase ne kwagacha. Ntorale. I do hope. Ntorale. Una na golire iko tikanso mega igatoso asobo kongubole bono. Yes, bono mwancho muligereri nko emesa ya Bundesliga. Leverkusen nige tanga nene point emeronge 5 na ibere na isana emo. Bayern Munich ebwate emeronge 5 nomo. Stuttgart emeronge 5 nomo. Leipzig emeronge 5 na isato. Dortmund emeronge 5 na isato. Chichi bwata ine tata. Ochakera number 2 60 na number 3. 4 5 53. Iko competition ibone ere ko chakera 2 Ochinze. Ochigoraro abuto tige. Egemu ya batagete Bakole sabo. Bas, bono. Taso eli wanchete. Enene. Eli enene. Ine motanga ndofu iko juu ya mti. Ndofu iko juu bana. Bono. Manjo mulire lero na tu wale bahati na tu warumo Manchester United in the house. Ndana chaka kende yonse pi ngora mo chakera. Manchester United uko mu nomboro bitatu. Manchester United oba konguboito egente tanga nichengo mayo nga transform it. Transform. Korwali asemu. Korwa stwarenge. Tuatebelire Elieta. Nature record. Etimu enene. Tuanto bwa Champions League. Ibikombe nduande tobwate. Tuebire concentrate ikimo kora bono. Zlatan yatebete buyiga. Manchester tiakunyirige risiko. So imere yo kumanyanga ngikero. Ne timu enke. Na inde nko inyora buna gwata abire Zlatan na inyora Sanchez. Ata na chete training ya mo akada bambe yangira nasa. Ligere Sancho. Ligi Sancho. Bona iga Manchester go itokoka. Yani akoka tasari. Egemu ya Chelsea tokakwa akakoka. Akata happy. Manchester shida. Tali coach. Manchester shida ni ime ya Manchester nyomba ime baba kongu buna volleyball Shabana na volleyball Manchester mani ubona bolinga mpale batagete umayete Manchester biari shidero England igeta getenga titi mujenga chibeka ba sa England geti ekero ko babeka kwa bakritsa kabisa Tanage tali coach mobe. Ye Tanage ninjira ngo akorete Ajax. Akanyebeka akanenta baba Anthony Amarieta agashayina. Agaja Manchester.
twagwate kwenderinga bono tenage ni ochire ngoja na kolumuino atoretera lakini era makosa ngo mora umunaya nkwala ko korra digi abobe ona ntonana kabisa bono ya Manchester negative 1 mubwati gol ndubwati gol funga mole ngofunga tole twafungu nando nyolega onano yogo kwana chimechi vere chiale chishodire ngagiro 50 renga around 57 ona tengo mokwanera because ene choka onane joka bana kunako bakwa no onana ne choka serious joka ene choka rakage ne kwa yago train mali eraro chembia oso korigere to be honest chuo njiro nana kobeku chitabwene digi atare komwacha ni kobeku digi ngara bwate baka defense omweta Maguire bado no alime kwa clean sheet yani ngonyora degia balenge na Maguire degia bwato mupira akarabosi bwaya Maguire ne striker no era akaralika ngo Maguire tikantugute alafu njo nana ale choka atetachi ese midi okagana ro atetachi ese defense chiwo lichira kobeku chitaiko exist to be honest tindi keeper lakini chikipa chiko linjira nana kobeku ntabe chitabwene rati engol grade digia atatabe mupira chiro on the left side onana akogenda na right nera koiro abu left yo kwanda right onda na left lakini the is joker oranyoranga ochiga igase right left ya ina ile no you are an keeper adigere digia ngo anago kachikini shito baka na maguru tata yani alengo bwata baka na maguru onana ni joker egi akabere Rashford obere chokembe Rashford ya rokore mwa to Manchester to be honest onye tutaye na story nge to grow the days etimu yetu ntotakere ko Russia banda 3 quarters ase timu first 11 ayo mobo tutakere to Russia nana injani ale mbwate shida nene oyani na ale shida yani kibato inaona kyakoroko kibato ito bwana kwanza ni deep back onyako chiasa kwanza blind akachabuya sana utaki lakini bwana ngayari tanya koroka blind ngayari ntonya kumama nyama game pakolocha Afcon onana uchiase game ama kwanda kuchiasa aende anacha kubwata hakuna ni madharau kama itaigetalia kocha yae kamota hii na kiota onana ni choka toche mae gari Varane to be honest no muyare lakini ama ugakanire Fellaini Evans ama ugangire Lindelof chinchari cha mukanire Martinez chinchari yeyu ya mwangire yani shona kyora mugwanera sho mbuyare chinchari cha mwangire Malaysia cha mwangire bona Manchester yani ni short utakire kurusia abantu ange 3 quarters you sacrifice mu makoli yaba to menya kolenta banga minus 30 naende ba next season na utaka kwa namba 9 p kabisa bona garo ndoje ngabado no mole in Europa conference oja ucheza ndio ucheza Europa League ndio ucheza Champions League Europa conference ngikele na igunga chitimu cha mente rukorwinga chimeto ndo goika number 5 chimeto ndo goika tata na umora ika hakuna mwaite majirani wenu Chelsea ndoje ngana wabaraje babaite Chelsea yaya bona ndo kuete bona go maite chi point isano mubabuyete ndo kuete lakini wao mono Chelsea mono kuete ndo kuete lakini wao bakwete na kiora kwandero mogoso nara ali mubwato goroku Amrabat kono Morocco Amrabat to be honest tara mchezo wa Germany lakini Tenagi alisema huyo no diva alone Tenagi wona igata bwa twenge bya Man U na maitengo endali na kiwa akora kende yo dikiri game ya Chelsea okotiga Kobe Maino from the first minute oje sa 90 omwana orogati within 10 minutes taiyo orasiri lakini Maino maite ni wete ngene are game yo kamwa mu criticize huyo mtoto mlikuwa mnampenda mid omaite mayamba kibinadamu no kora maya itukuri okore kebe na lioko nduna kitoroche na kyo mugaka kasamirere bono aki na kyo tenga mani yo totakire transfer ya yes baka Erikson totakire to Lucy Erikson yo Casemiro Katiali Ejimid toligeri Bruno Mondo kumbwatesi Maino taraba konga ogochesa chigemu ichi yako yabo kabisa na inde bano ma to amoire yani ekwe sifa chinyinge
Siona maitenga mugema akisifiwa. Tembo ulitia maji. Bona iwa alilitia maji. Kitambo sana. Na lero ngo monyorore geti. Irasi machi esa. Bona mako monyorore geti lero. Muna be chibuti gege mu ya last. Bado ngaito. Lero na bata beke chibuti. Bado. Nari. Orosira. Yes. Mwana moke. Amauga taraba yuko akachige mwijingi. Utari Modric. Mwata kwa ile defense, kwa ile mid, bono striking ito. Striking yaito. Ganacho mbuyale. Lakini hao takuchia sababu na Cristiano. Yaani kile ngendo Cristiano alenga kwa. Baka kwa celebrate. Kile kama mbuyale. Lakini atigo kwelio muntu abere. Korede. Na tura kirike. Rashford era squeeze teammate ngo kwenda bwa cheta gukora mangana yo kurike bitabu. Sijui okora ngabwa muire te. Bwa muira tari serious okora giti. Ntubwate striker ali timu go jana maingi akorengereri. Teammate kyo chorengereri. Because nabara moire na bara bomuya mambita iyo mambia ko goli. Lakini matena Robert top scorer eno Champions League. Chigoli sana. Eri Champions League. Na inde moga soka. Eri Champions League manje timu ndo ngota champion. Na wakomutata. Ono toira ne Arsene Ndovu mwenyewe. Farasi ni wangapi kwa hii ligi by the way? Ni watatu. Tuchagire farasi entangani. Arsenal, Liverpool, Man City. Ukiteleza ni hivyo. Lakini kuna timu neema tumezoea. The last 5 games hata mmezoea tu Arsenal nga. The last 5 games intonye manyeta se kobera. Iko bono 5 games mokanyete. Tokanyete 5 games. Bono iga 7 chira. Bono ibere moko bwa. Ibere. Uchakiri sana au amangana abo. Abono tokomanyanga na kimure. The moment mugo tigera Liverpool opportunity. Yogo step godali. Naboibo. Mwaranyi. Nyonya Man City. Mata Guardiola kwa ruma sinja na barani. Abata kama mugia kombe kachire. Guardiola ntoma tochiri. Na Klopp ya rochiri. Klopp ntoma tochiri. Guardiola nere 50-50. Na bara tekale asagenda. Bale. Ikabono timu echibere. Man City na Liverpool. Chitigana. Chira ate kukido. Ndio ni timu ya Arsenal akole no go sabarero. Man yeba bwa Liverpool. Andake tutaragenda abo. Timu ya Arsenal enkororole obokongu bwa emboro bono ira. Arsenal obokongu bwo chabwa aba. Ego twale kosi ekemo yage Chelsea kiras. Lituko yo maucha kumia ekwenda na bara season ya bakoreta igo. Ekara batia umiente. Media ni kabe expose. Lakini this time ndo chenga kotema muli. By the way, mwademe wachinja this mbaro anakingo tanga nero. Lakini saka mubere chiele korumaga na rolire orosete go change kusana. Lakini nasaka okolanga gatake korosa. Amechoka. Na ndio maana season na baro sasa. Orosite. Chinza bunechi. Onakingo taberenga ki orosite. Ikabono ne kwende ya Arteta akechisabu chia mapema. Fatigue go kubwata saka kaucho ukole gete wasa akora moizi kidogo achikumukora ne chingu kabisa. Lakini attacking ya Arsenal sabono igaro saka na achikoroso nchendo chenga chili placement ni chinyinge chirali mutumye Trossard na bako ba used Gabriel Jesus na bako ba used Martinelli Nelson abana yani mateke kosi nkera kabisa. Lakini of late ngetia manu ya maete kuita tindo chinga ngetia nakabugate ngetia manu yo kama iko bone tomuga jeteke mweli ya manu ya cha yo kawo chakojajo tobeke goli ya sana abuna igule byega romo manu ya congratulating mu Arsenal na rongo muita abunko igubuya tasa Liverpool by the way nje munankuligere chige muchiabo uko bwa kwabo yani ngolinga togende ni yani bakubwa kimungu tu Liverpool mata kwa chinja ligetali chinyinge okoranga ngo ba affect chire njiri ko affect mata like Alexander akaumiyete na mata ngabachi na nje nabona amai lakini bado babwa babegeta abana babwa kuna Soboslai media yao na Gravenberch bando wetu ko bandaleti kabisa na Makalista bando wetu ko bandaleti ako utumira minota alafu Liverpool to be honest omontera babwata ali nalo ko nga Van Dijk ene leader a good leader one leader bon orere bono mu oriye mata bakomo Liverpool gweka atene ina nero yoka weka anyira sata gete that's why konyoranga Liverpool bona ya defense yabo Konate Gomez Van Dijk na Robertson Konate na Van Dijk ba chena niramu kabisa baigwana ndi banyomanire
Bona bali go weta abantu bali. Nemete kibamba bwatengia sana. Akipa kabo Kela. Ndiko mwandareti. Baadaye njendo jenga second keeper Man City or Liverpool. They are the best. Babu yete na ndeno wa first keepers. Na boigo. Umetaka roko kwa opportunity ngota koroki. Oteka. Na wengi na kina Lams de Arsenal. Wana igaka roko moya opportunity. Ngota ya mara lakini ngo ndali. Bona era ezo ala mubeke orati. Tora mubeke te abu. Ngata nga Liverpool mbu yabale. Chincha ni nyamba bwate. Mba chete chiro. Bamaete buna bemba. Mba chete. Ometo myamba chete chiro bakarenta banda. Bakasona kidogo. Tocha kumeka na timu cha mani. Chaje. Iko ya nota mani mu chete chiro. Chete chiro ko uli ndo manyevi. Toligere City. Man City. Guardiola. Tuliko mu underrated neko. Oli tali kwa ba underrated bakko mupira bo mwiso. Ona barangia kuita bona yakiro mode timu ange chibonyo insta. Abugata bona kuchibosia. Oli toiko mu manyereri. Lakini nere squeezing ko machiare media yango machiare Kovacic De Bruyne ando metro mzazi Rodri tomaita lakini nene Bernardo lakini usikurigere nyonere Haaland next season wala tamokonya ane kakaro no season yoroja mokonyiro buwe matemba yetanete betane na Haaland lakini ala mubeke tike musiko usikurigere ane kurodi kire yanete tara abeka ko chiri ma serious na maana oja ate mugete chigori chiri abegete what kinisio yoko muikera ngomuikera from nowhere 1918 negatanga yona kagoli kai oroka mokonya Palace lakini bado Man City wakipata mwanya wataenda eti muendenere gaigere mix yani ndani roke mix Aston Villa Unai to mwandareti is a good coach yana kama nje na the power sio kurecruitia kwa ya Manchester Unai nangu jira ote ko mwandareti mwatasa no ya mutugutete Unai ne coach Unai murire kirale Villarreal Villarreal ko ile ko bya Europa yonse beta tuliko muita mwato mondo yo ikikiagera tasa no toka muanga koruvera ali okwira Europa beyonce wato ikire Europa inkintu to goitero etimu ngomate escodio watenere liri Mustafa to abwate oshie bono ntebi obwate Mustafa obwate Mustafa okomake refari obwate refari na ndali serious ya mama kombe ote to boya kombe bakera fali kamuira ekalile amatainga ndugu yangu lakini Unai toliko mwandalete Unai is a good coach Unai nabara imagine Aston Villa tebwati kibabili timu ya Manchester chibesa nchiyo chukukora omuntu omwe chibesa according to the prayers oroche bono ali mix ibi naenda taiko sukakuru au okwamira data ngaja goji ani tadi atareti kidogo angano ali gora ngora ali Unai ni mwete siko yae and Unai ndango baniche nango the Manchester this is the best coach chero Unai nere the best coach kwangu chero Tottenham mwerongira nyikwanira tamune bone bwate mix yani yesa legete na bengi na Tottenham ne timu ende bwate mix na Manchester ena bera tibe mwangire ngaona ili yabwete tata anganane tokatewa yachi kagenda pi bosre ja katewa ngabono England oyire bono na achire bono jage kwirana oyiwo na ba Tottenham na bere igo bono tete to kuonerege mwenene asijide kange isano chire bosio Manchester United Liverpool elini game etali nyoni edapi temanyiri etali dapi ini rivalry ini game ye rivalry yani from 1952 officially Liverpool versus Manchester ekabade created as a rivalry bangaine ndota kaini that is why no day oranyere fan ya Manchester United a staunch fan of Liverpool yani teko nyalga analia Oma the Manchester United ekana ko tebanga Man U kwa barami ini slogan ya jina Liverpool Man U useless ekana fan ya Manchester United to Man U yo ni Man U ani uzeka ko Man U kwa barami lakini Man U ara of late njendo chengeli ndibabwana ate nelinde ndire muaye kuma Manchester bono Manchester tukaro kusebra nini lakini toje back to our glory miaka gete ege mwe ya Liverpool na Manchester nengo bantonto nyanda letinga Liverpool ngoje wita Manchester iko nabo matando baroche ekobe disappointment ena kinate be ine rivalry tari dapi rivalry ebe daki mu abantu ankaine natural kabisa
iko bana kama mwanga no mubiso ko naturally mumeranete muliko yanda kurwana ngabona mupangusa moja kukwanyora libaga ukobetalite masi na kama Manchester ni chanda dog ase game yiga Manchester into tota commentaini ne respect ya rivalry kabisa Liverpool yete gocha ege kombe bono ege mwena ke kombe renko it will end up nyone draw gose timu ego timu itu chinyinge sana umaitana Liverpool atoa chigoli 7 na ende nagina de dogo nyolera ronta le 7 na kila kama tento akutu chigoli 7 igona le ronta le 7 na bona kitoko ne nantu aku 7 lakini salo babungire chigoli lakini ni ndo abeke chigoli chinyinge by the way lakini yeko bwati ne squad then again akini Manchester ndo bwati defense yaba no ngode mapema ngoja kwa kwa amra bati ngo chale kitire rabo yaba no ngode mapema Varane injury Evans ni injury kabisa Martinez ni injury Shaw ni injury Malaysia ni injury ndo bwati defender theo na tena ngenda tutumia formation ya 3-4 ene ngomwaro aba season yetenda aratimu kwenye tumia tayo kutumia City yako cha ekera waka Manchester nera kutumia waka Manchester nera kutumia kutokora lakini aibisete mega ya 3 lakini kutumia 4 kago chaki Manchester inaona kwa tayari kurubona gekozi ngenda biaro aba chaki di Onana alenda Bisaka na Dalot na Mawaya alenda Amrabat basi yake Amrabat yake 3 Dalot ya Dalot yake 2 Bisaka yake na yonde na Mawaya ka center back asuke motu aba ya Maino aba ya Casemiro aba ya na McTominay na bako wachira lero iko motu aba ya Bruno Blind na Garnacho gose gatia talenda Scott aba ya Bruno edi ama ko make the worst mistake yo kolenta Casemiro egame ya Liverpool tamoleta tatake Casemiro tabona ndo wakamini hakuna mulendo Orio no morosu ono morosu egame ya Liverpool ngomi Liverpool yako eta sara eko minyoka oma yako mwaka Casemiro aka mwana ngara ali akarunga bandri Elliot yako ba oma yako moyo ndio igeti hapana mangana itako na reko bere ina reko lenta onye na tete kwa ke game ye onye ndete kwa lenta Casemiro ingolenta Casemiro na McTominay na Bruno kore igono mid so that motu mbae Rashford na United Liverpool moe play onde Holland na Garnacho ukore sabu ngore sabu nganyanga kwicha nisa to igole dio rueta wake prediction Matenero kuligere wate bangeje eje nyakere igo dara to tora defense ngore manaring lakini bono te dara to tora Shaw ntwale na Lisandro ngore manaring lakini wana timu popo baiyo timu ya Lindelof amangana akongera ai wa mwancho muligereri uno igwete igo eneli shabikiria mani uli kolera na ba Arsenal asibale sibago sabanga mani uto bwatere Liverpool na ba Man City asibale mani uto bwatere Liverpool ni shabikiria mani uli alile nkintu turaje tokole Arsenal kiro monte mo kiro mesigo yae bwire chike mucha kiro monte chi asara ndio ko bwatera kitokale kitora bwate itu bwate referee itu na Liverpool igo tani Arsenal to bwate ya lakini mweze ko bwata igo mwe bwatere igo to bwate ingale yote all world chenonde maga ya mani top 5 na nyaka nyatogi Mole maga ya mani lakini Chelsea ko maga ya mani Chelsea ko Chelsea ere maga ya Liverpool yako ta Liverpool nga to bwate hono lero boko mumbura bona leto ya masabana ya ngapigweka ya Arsenal igweke yes hono oyo minto chakwa totora koromoroberio nimanyete nga amashabiki na mange gwata ya dinga lero nora karaba sogelingo kwanza ndara kora kende ina kwantata kabisa umonyene kungaja kwa tata umonyene kungaja kwa kulwa itiko ikani kalina na sana kabisa nero yuti amwa maiga motenga tata na sina hote tino onde bono nundi gireti kabisa gwana mamu minto ja clinical abana minto bonsi lafu tinkweba abasani bane bekenyoro bari nate betinga rero nonde Voice of Victory mati unini mete bane ngamba tuneti kabisa nangwe gole simiga ni mete minga tuakora rendu no doro ando onsi pia mafansia na onsi pia friends bane onsi pia itigo
na watebire ninjoyo tiamba maiga Voice of Victory ne getaseni yoto kwenda kurigire kabisa. Alafu kurwagu na on the wins watategerete Voice of Victory West ya mama matenga na in the next week mbaiba ekepindi eke no tole iga turukurwa igona boko bwata maiga makegara abagwani nale batakeriye tawe limase limo nale kwana bakamambi omo ebeshe ya onerengi ya kabisa garanye kuona elieta tata na liata jago kama gena ke jibeste padre chinyinge lakini naro olio ime olio yomo amete jibeste padre chinyinge tinda ya agenda tinda ya agenda abuna bokara na kikwe majera tinda ya agenda tinda ya agenda yangu ni hizo aizo motenga hizo tuko pamoja haya thank you bas bono mwancho muligererie buna kwa igule buna twagotebeti twikiraniri kurende eganga yitu buna twabangete litkulia lero twasangira yara mange no mogeni wito chakua na mwira ne rimbi ya mono asogo ikachi studio cheito gaiga cha Amazing Voice of Victory una botambe ni gongo ikana gotebinga ekerota ete kuligereri chiko soli Amazing Voice of Victory no chiko yekerwa no chiko koleru kerekemo chabe ku kerekemo chi spices bago chiroka kire spices no ikobe ku gaiga bali bande bao kwa amauga lakini go gwikasa Voice of Victory ntotoko kwa chenyewe unakwegule gaiga twareire no mogeni wito ninde no kwegena nga gwasemiria yara mange asengencho yebiro tigante byo mogeni wito nga thank you asante asogwikasa studio cheito gwikana inde ngakiende ninko bani asogwika bama igo batainga captain obaira maiga asante thank you bas bono mwancho moligereri buna botambe peace love harmony bye bye